سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا نصبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو عبيت زيناتاتنا عالم نعملو وسنت زقونو أقالبو بميديا ناي عالم زوهابهم زلو عرسات نركب فتنينا قداينا راشا بسنك تامات لاي مبراغ زقبر زلو ميديا كابتنا يقدمو زتحات أقالبو يزوهابو زلو الزقن كميديا قالبو سلزوحادو تاب عودو كينات زقبر زلو حيلي يقودل على مالتا يكونن مليسي رسين زلو اتناي كيناتو قداي قديفنا أبزو وانزي زلنسكي ننوح وان حبي وزنبره ميديا تزرب قن مستيرو زي في الزنبره ناي عوت بلان تباهيلو ناب أمريكا حزو وزخده ناب بايتوناتو ويون اب بايتو زبهلناتو ولا كات بايتوناتو غزيو حليف انت هنا من رجاون سلازي قبرو ابزو وانزو ام حبيرو كم زلو يزنقر زلو كم زبلكم زلو من رجعان سلازي قد سندي كونكوسي نحنا ديمقراسياوين حيلينا بهالتيوم ديمقراسي تقين كادما كم تم قالوت من رجعان زقبرو قبر لك كمالت انت زي لدما ات ديمقراسي مشكات يزغون نقدف وسعج أقداسي مستير تزاري بلو أقداس حبريتا أوصي له فولودمير زيلينسكي تزقرم دما زوم كلهم زتاقعوا لزنبر مراحتي قاس بقاس كي حكار ديه بولو لازم عربا عالم أمينكا هاجر كامعناو اتزعبي اكزامبل كون زغل قد محج معات اكزامبل سندنارينا أب ليبيا زنبرو تقاوم تزقبرو أب سوريا زنبرو نتهاجر ديمقراسي كمتو يميلهم مجم جاي من ديو كما بعراق هاجر دحر هاجر تموت كابد مايت تنسنيا السودان قربيتنا رينايو الجدما يوكرين ريوا أول حادة تبصحوا كم زي بالله ينقروالو let's go دحنا أنا زبلو زلو خي مثلكم بس كلت 4 ريبورت بكم استفل عليه ما أزن كرنا هنرينا Ukraine's President Volodymyr Zelensky is acknowledging for the first time that Western partners are increasing pressure on Ukraine to negotiate with Russia. He hinted that talks would hurt Kyiv as he unveiled what he called a victory plan to the Ukrainian parliament. Now, the plan maintains Ukraine's military incursion into Russia's Kursk region. سنتايلو كما توي زيلينسكي أبز خدو نيغوشيت جبر ترداد أمس بوتين أبت أولا كوف بل بلوالو كالا انتاي بلوالو أبز كبلو يدلوني سمعي تقي قدوة really media أبقون يوكرين سلزقونا سمعت يوكريناويان خي قدي but reality doesn't say that أبكون النت كمز بحالي يلن أبكون النت راشا كاب معالتاوي ولا وين بزقم تايخون مريت نا يوكرين ناتقوصاصرتن لسراويت نا يوكرين نادم سستن يتخيزلا سلازي متن غزي استصبيلو موطنو اتا زلاتو يوكرين تبحال هاجرون نانا اسات ياخد كيد بوتين دما بفصم كبا يكون مخنيات واغا يخفلو سلازلو نتي بوتاتي نيغوشيت نخجبر نملو حاجرو كاتحن عدل هيبونيرو اي وسدون دحريو كالاي 3 غزي فور بلان هيبو نيغوشيشن زخون بزاتي زخون تاتيبو نقول سلاغصلو وي ملغاص كويل نابسي سلازي تقبلو ابز وان زي بكوينات كرغاغ سلستوسنه كلتي وغرات مالتيو ازي ني بوتين اوتيو دهريو نطاولاك مصيلو كومديل كايلو تقا نعخا دمسيسه اولاد بحال يله ولا سمم يلن يلولو سلازي ابز وان زي توم حازوتو اجو خايلوم توم قدم اب طاولا ترادادي خلو زغدفو عد انجليزي امريكان هجي ترادادا 10% 25% ناتكا اوريدي خيدي بتو تريفو زل مريت من ترادادا كبلو جميره مالو نسو دما ايقبلو من يزلو I don't think نسو زي قبلهم زلو اي تقبلو سلسته باله ترايد بالمخنياتو كم زبلكم زلو يوكرين ابتي قدما جنبار زلو حزبي تم تريفهم زلو زي وصو بي بي سي يدبلكم دلو قابو زغبر انترفيو حماق فيديو انوات مسموتن زلو غيرو زغبر وتم زباو زلو انتي تصب زل زمرا حزي كتفادي دلينا زعد كتفانا دي كلهم دقنا كوميتهم انت خويني سلام زي قبر ترفنا يبلا انتي كترف دلي بمبالي زارب نيرو سلازي بعل زلنسكي تكوينات من البعض سلازي تنكفهم دو كونسيدرون سلازي تنكفي كونز غلنبر تخالزبي سلام يمسا ولا راشا يتغلوا مغنياتو كاب مود زخفي لنا بلي زخي زلو زاكل ميتلو كاب زن العالم انتاي كترف بلو امريكا انتاي بلو تناي قدود عسكرنا بحق تقفات قبر زلا وي قدود عسكرنا اب 25 زلو ناب 10 شمنت بهصوص كتملسو لك سلازي نفس وقف ود تريف زلو وسيت كان جنبارو صديم زبلو زلو تعرفهم غير كاينا قرب كن حق زكا نخل زي لكن استودع كينات يوم زبلو زلو جاي التكنات نزي مسل اب حاوت ابي سمكا
ركيسهم كبرة زبحال دما بأكل نريال لنا نسمع يجين تايبل تنعود بلان نسوها كابا ميكاد دزيل هاجر بمرحي خاتبل. Zelensky said that Ukraine is not prepared for a frozen conflict. His plan also includes Ukraine receiving an invitation to join the NATO military alliance. Well, Zelensky also said that ceding Ukrainian territory is not an option on the path to peace. እንታይ ከይብል ኣለስከ ድሕሪ ሰላም ክንገብር ኮይና ወይ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ኮይና ዝኾነ ይኹን መሬት ካብ ዩክሬን ክውሰድ ኣይኮነን ንክልተ ዓመት መዓት ሓፂንን ደምን ዝኸፈሉሉ ራሻውያን እንካበል የቐነ ኢልና ኢሎም ከገዲፎምልካ ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ኮለ ጌና ወርሒ ገይረ ካላታ ኩናት ዩክሬንን ራሽያን ኣብ ጣውላ በፂሖም ራሽያ ድማ ብምሉእ እቲ መሬት ሓንቲ መሬት ከይተንከፈት ክትወፅእ ምዃና ተረዳድያ ነይራ እንታይ ግን ተረዳድያ ኣካል ናይ ኔቶ ይትኾኑን ኢኹም ናይ ኔቶ ሰራዊት ኣብ ዩክሬን ኣያቱን እዩ كم تقدمكم بسلامكم نبري لا تمنيرا نو ناين دلنا نيتو مس نيتو تراينا سراويت ناين نيتو متيو ابز جنبارنا نامسينا بافنጫهم كنعطو قامينا ስለዚ በሎም ኦኬ ቶም ድሕርትብል ኮይንካ احنا مريتنا كنغرب ስለዚ ንኽእል ንዓና ባፈር ዞን ዝኾነላ መሬት ሓይሊ ክንወስድ ኢና ድሕሪኡ ትገብሮ ክንሪአካ ኢና ኢሎም ዝውግ ጀሚሩ ዩክሬን ድማ ኣብቲ ግዜ ተሓይሊ ለካ ጆኻ ስለዝበልዎ ጀሚርዎ ሎሚ ክልተ ዓመት ድሕሪ ክልተ ዓመትን ገለ ምስ ገበረት ኮይና 20% دي ولا 25% ኣብ ትሕቲ ራሽያ ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣይትብላዕ ኣይትስተገሮም ኣለው ታ ዩክሬን መሊሶም ድማ ከምኡ ገብሮ እዮም መንግስቲ እዚ ዘለንስኪ ዝመርሖ ከም መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ክህሉ ይደልኒ ፑቲን ስለዚ again ዩክሬን ከም ሃገር ክትቅፅል ዘይትቕፅልን ከማን ትሕቶ ምልክት ሕቶ ይኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ If we don't step up now, Putin will have time to step up next year and put an end to diplomacy forever. Russia must lose the war against Ukraine. And this doesn't mean a freeze in fighting. And it doesn't mean any trade in Ukraine's territory or sovereignty. እንታይ እስኪ ይብላ ኣሎ ራሽያ ናይ ግድን ክትሰዓር ኣለዋ እዚያ ዘረባ እዚያ ናይ መን እያ ናቱ ይኮነት እዚያ ዘረባ እዚያ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኤሮፓ ዘሎን ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኤሌይትን እዮም ኢትስ ኖት ኣባት ዩክሬን ክስዕር ኣይትስዕርን ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ ደ ሚሽን ካብ መጀመሪኡ ፑቲንን ራሽያን ክሰዓር ኣሎ ነዚኣ very clearly ዝተዛረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነይሩ early on እዚያ ጉዳይ እዚያ ተዛሪብላ ነይሩ እቲ ሕቶ ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ እዩ ፑቲን ክሰዓር ኣለዎ እዩ ሚሽን እሱ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ከምቲ ትብልዎ ኣለኹም ልክዕ ዝዛረብ ዘሎ ብሕርቃን ስለ ዘሎ ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ ራሽያ ክትሰዓር ተኮይና እቲ ኩሉ ዩክሬን ከፊላቱ ዘላ ዋጋ ነዚ ኩሉ ጌርካ ንራሽያ ኣይኮነን ክስዕራ ካብ መሬትካ ክተውፅእ ኣይከኣልካ እንታይ ሓድሽ ሓይሊ ተጠቒምካ ኢኻ ሕጂ ንራሽያ ክስዕራ ትኽእል ኢትስ ጀስት ነቲ ኩውንነት ዘይምቕባል እኮ እዩ ሓያል ሰራዊት ከለዎ ሓያል ዕጥቂ ከለዎ ኩሉ ነገር ክብዎ ከለዉ ክደፍኦም ተዘይኪኢሉ ሕጂ ዝበፅሐ ሰራዊት ምስ ሞተ ኤሮፓን ኣሜሪካን ድማ ክሕግዝዎ ኣብ ዘይደልዩ ዘለዎ ግዜ ብኸመይ መንገዲ ክደፍኦ ፑቲን ድማ ብዓለም ደረጃ ዓብ ተቐባልነት ረኺቡላ ኣብ ዘሎ ቁጠባ ናቱ ልዕሊ ዝኾነት ይኹን G7 ሃገር ንላዕሊ ዝዓብየሉ ዘሎ ግዜ ከሎ ከመይ ጌርካ ክስዕሮ ትኽእል ሪያሊቲ ኢስ ኳይት ዲ ኦፖዚት እሞ ካድሓን ቁጠባ እኮ ኩናት ኣይኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ድማ መን እዩ ዝደፍእ ዘሎ ራሽያ everybody knows that ወላቶም ምዕራባውያን ወላቶም ዘይኣምኑ ዝነበሩ እዮም ኣሚኖም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ግዜ ሕቶ ዳይ እምበር ዩክሬን ክትወድቕ ምዃና so again we need to be very clear what's going on and ንዑ ድሕሪስካ ንዑ ተረዲእካ ጥሪኻ ፅቡቅ ክትከይድ ትኽእል are under severe pressure as they face Ukrainian forces are under severe pressure as they face intensifying air attacks and doubts over Western support. A Ukrainian military analyst says Ukraine is currently losing the war and the trend is negative unless drastic measures are taken. This as President Volodymyr Zelensky is unveiling his victory plan. Ukraine after ኩናት losing and this is everywhere to news ማለት እዩ ስለዚ ዩክሬን ኣብ ታዕዶ ኩናት ብጣዕሚ እያ ትሰዓር ዘላ ሰራዊታ ይመውት ኣሎ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ብሬቲ ዘቢጥ ዘሎ ኣፅዋር ከምቲ ዝደልይዎ ኣብ ግዜኡ ይመፅኦም የለን ኮምፕሊት ኣፅዋር ይመፅኦም የለን ስለዚ ራሽያ ድማ መሊሳት ወታደራዊ ዓቕምናት እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ሓገዛት ካብ ሰሜን ኮርያን ካብ ኢራንን ትረክብ ከም ዘላ ይዛረብ ኣብ ዘረባ ስለዚ ራሽያ ኣፐር ሃንድ ወይ ካብቲ ዝለዓለ ኢድ ዘለዋ ዲፕሎማቲካሊ ይኹን ኢኮኖሚካሊ ድማ ካብቲ ቀደም ዝነበራ መሊሱ እናፀበቃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንራሽያ ንሪኦ ኣለና ኩናት ናይ ዩክሬን ኩናት ናይ ኢራንን እስራኤል እንታይ ገይርዎ ኣሎ ነቲ ነዳዲ 5% ዲ 7% ዲ 10% ንላዕሉ ገይርዎ ኣሎ guess what ንራሽያ እዚ ሃብቲ ማለት እዩ ብሰንኪ ተማከለ ምብራቕ ዝግበር ዘሎ ቆጠባናታ ነዳዲ ዝያዳ ዝሸይጥ ሃገር ስለ ዝኾነት ዋጋ ወሲኽላ ኣሎ መኽሰቢ እዚ ድማ ስለዚ things for whatever reason ኩነታት ዘሎ ንራሽያ ይሰርሓላ ኣሎ እቲ ኩነታት እናታ ፌቨር ኣብናታ ንፅቡቃ ይኾነላ ኣሎ ኩሉ ትዕግርግር ዘሎ ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ
كاب كوينات زجمر لعل غير وصل زلو راشا actually كاب قدم كوينات زنا يوكرين راشا كجمر قلو واغانا ينداد مريتي زبيت نيرو لك إذا كوينات كاب زجمر أتاويتات ناتنا بزحي غير ስለዚህ كلنا زين هاجرات عرب كتفلتو كويناتنا يوكرين راي راشان أخسيبوني كم حسب جنزب جحيت أنيان أجل ما زنا مع كلام مراق كيت فهم دايفر لهم بر مع جنزب مخصب يزم سالم زلهم لذي كم زعينة كونفليكت نتنا داد شت هاجرات تعمس بمخصب يزم سالم and guess what Putin is getting a lot of benefit from this هذا أمريكا يكون معربة عالم بمولو ناتو إنرجي أب كله تماغي له لعلو كله دم إسرائيل قلت توم سلزة لا تقف بعالم كم زي رغبي يخون له بس دما تريول لهم بوتين بالتعامل تكونتات استراتيجيكلي صرح له سلزلو أبتوان سترايد يكون أقدم محاسيب سلسرع زلو تقلال لو الحنط قبري قالوا نجي سمعوهم تي ولا تب على البي بي سي نزناي زيلينسكي بلان كميلهم ينا شو ويكا ينا أسوار يبزي. Ukraine President Volodymyr Zelensky has said his country can win the war against Russia within a year. He was presenting to the Ukrainian parliament what he called his victory plan. Mr. Zelensky said he would refuse to give up any territory to Russia, and he urged his Western allies to invite Ukraine to join the NATO military alliance. We're a democratic nation that's proven it's capable of protecting Euro-Atlantic relations and the way of life we share with other democratic nations. For decades, Russia was using the geopolitical uncertainty in Europe. تيتي democratic nations بهال انتايو أنا يردعني انتايت ديمقراطي ملك عناتو مالت من رجعدي ديمقراطي زبلو حمشت عمت السلطان وديو من رجعي جبريلن كما يجيرو نراشاسي كابان لعلنا ديمقراطي ناكبل زغلزي انتاي فلو ينسلو زلوي راشا أب كوينات كلام رجع جيرا بوتين تبريز له نسجن لك كم تاب بوتين أب كوينات كلش جبره أب كوينات كلهم رجع جبره يدلين لذي نحن ديمقراطينا راشاوين جنا يكون ديكتاتور يمزبلو زلو how is that possible ويس تمرج أنا كالود نيجل هاجرات special edition ينا كالود كاي كوتسارني انتاي تمرج أنا حد هاجر ديمقراطي زبلو I just want to understand that إيران برجع جيران president مريض أمالو ديكتاتور يميبلو أمالو what is the point أبي خاطر كناتات ناتكا by the way تا ديكتاتور دقلت بل أب عربتهم نداد زلون كتون كلا يتكملاني نجوس يمزبلاو تي بوليتيكا ديمقراطي كلا يتكملون يمناو بنزب سلزلون حتى ما سلزقون بزعبهم كيت زاربي تعتو ساتهم دي فتوقات وغين ترايكم سو نجيبس كون كله ديمقراطي يمزبلو نخالق كون كله ديمقراطي it's just inconsistency of the political عالم زلون نسلوك دفران there's no problem السبز انتاي بلو ولا وسكي كاب كوننا تازير هيقول لي بلو ولا ولا توم زدقفو زنبرو ميدياتات يومكم زبلو زلو بزوانز بي بي سي صنع لكم كسمو يغو كاب كوننا كابت زلو رياليتي ازير هيقو خم زلو هذا كابتن ناي فيكتوري بلان نات انتاي نيرو نامني توكتونا لكم يوكرين قد نامني توكتات لواي نيرو يوكرين نامنيتو كم زي تعتق النجيرومي اب كل نجيرومي مغنياتو نامنيتو انتاتي انتاي نيتو مسراشان خواغا خقددي نيتو دما indirectly بمنقد يوكرين كل سقالو سلازي قبري مسراش خواغا አይደለኒ not now ምናልባት ኣብ 2030 ክንዋጋ ኢና እዮም ዝብሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓቕሚ የብሎምን ድልውነት የብሎም ቁጠባማ የፍቅድ ወላ ወታደራዊ ዓቕሞማ የፍቅድ that's why ዩክሬን ናይ መዓልታት ሕቶ እዩ ዝሞተ ጉዳይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ፍላይ እቲ ናይ እስራኤል መጠን ብዙሕ ኣገዳስነት እናረኸበ ዝኸደሉ ዘሎ መጠኑ ዩክሬን እናተረሳዕት እያ ትኸይድ And the fact that Ukraine is not a NATO member as a factor to challenge our safety. A Ukraine invitation to NATO is fundamental to peace. So that was President Zelensky in the Ukrainian. President Zelensky still stubbornly dragging his country towards the West, reflecting the political will of the people in that sense. He'd been talking about this victory plan for some time. Initial proposals of his included the complete... So بحبشة انتهينا نرزلنا زيلينسكي ولا تمعربا ميديا ناقدف ويز خيزلو حارش قوانقوا stubbornly dragging the country to the west وكان ناب معربا وعالم ناب أمريكا ناب ناتو ناب إيو نتهزب كم صوت أقام يبلون اتحطقن قيح مسمر نعو كي يقبر زنقرو حيل نيرو اتوكيناتنا من تايك تبز جمري وسيتنا اتوكينات من تايك مخانون اتوكيناتنا مودة عدما بزخط له زل من قد كوداي كلني سلازي بفتسو حما مرقتيون حسابون كغير كم زي دلي زنقر زلو exactly زيادة ما نتاц أقامناتو من مليسات تبسو زلا and I think at some point كتصقعوا مخانوم يم زنقر كتصقعوا مالك قتلوهم كم زغلو انت زي اللي تي سعرتنا يوكرين نخلهم لك كيموان كطاف كم زغلي فلتو سلو زلو أبزوان زي كلاتهم تمرحت أوروبا كيدو سلام كلهم كان يوغن
ዝድለ ዲፕሎማቲክ ላንጉጅ ሃይቦንስ ከዳ ሃናብቲ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ክንሰግር ካብቶም እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ክሸፋፍነሉ እንዲ ዝፍትን እስከ ናብቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ክንሰግር Well, I've got great news for everybody. Apparently, the Russia-Ukraine war is coming to an end very soon. As President Volodymyr Zelensky this morning in his the parliament, the Rada, laid out finally his victory plan. He finally went public with it. We've been talking a lot about it. And pretty soon now that it's as simple as can be, the war is going to be over. He sent out a 5-point plan. So, ከም ትሪኦ ዘለኹም ዳንኤል ዴቪስ ሓደ ወታደራዊ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነቲ ኩነታት ድማ ወታደራዊ ኩነታት እውን ዝርድኦ እዩ ምስ ዶግላስ መግሬጎር ኮይኖም ዝገበርዎ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተስፋ ኣሎ ናይ ሰላም ምክንያቱ ኦልሬዲ ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዩክራይን ብኩናት ንራሻ ጠጠው ከብልዋ ከም ዘይክእሉ ስለዚ ሲሪየስሊ ዋላ እኳ ተዘረባ ዛረበ እንተዘየለ ምዕራባውያን ሃገር ይደፍዎ ከም ዘለዉ ንሰላም ናብ ጣውላ ክመፅእ ከም ዝደፍዎ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብሰላም ክውዳእ እንተኽኢሉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘሎ መድረክ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ ኣሜሪካ ቦታ ፈሊጣ ኣላ ብሰላም ተተወዲኡ እንተዘየለ እዚ ኩናት እዚ ናብቲ ሓደገኛ ኒውክለር ክቕየር ዝኽእል ዝነበረ ንብሎ ዝነበርና እዩ ስለዚ ባይደን ኦልሬዲ ነቲ ኣፅዋራት ናይ ነዊሕ ሬንጅ ክኸይ ዝኽእል ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተጠቂሙ ንውሽጢ ራሻ ክሓርም ዝሓስብ ዝነበረ ከም ዝኸልከሎ ርኢና ኣለና ዘለንስኪ እቲ ሎንግ ሬንጅ ከም ዘይፍቀደሉ እዚ ሓደ ካብቲ ናብ ኒውክለራዊ ክቕየር ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ኣድሒንዋ ኣሎ ንዓለም ባይደን እዚ ግን ብድንጋፀ ናይ ዓለምና ይመስለንን ዘለዎ ኩነታት ኮልኩሌት ብምግባር እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ቀይ መስመር ናይ ፑቲን ዝተቐበልዎ ይመስሉ እሱ ጥራይ ግን ኩሉ ኣይኮነን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሰላም ንክመፅእ እንተኮይኑ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ብዝተኻለ መጠን ድማ ዩክሬን ኣነ ክትሰዓር ኣይደልያን እየ ነይረ ግን በዚ ዝቕፅልዎ ዘሎ እቲ ኩናት ናበይ ክረብ ካልእ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ሓደ ክሰዓር ክኽእል ኣለዎ ኣፍኮርስ ራሻ ክትሰዓር ኣይንደልና ናታ ቲፌዞ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ራሻ ተተሳዒራ ኒውክለራዊ ክኸውን ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት እዚ ከጋጥም ዘይግብኦ ኩናት እዩ ነይሩ እንተጋጢሙ ድማ ሓደ ጥራይ ዝዕወት ኣብዚ ወይ ብሰላም ክትዓርቆ ክትክእል ኣለካ ወይ ራሻ ይክዕወ ዘሎ ንራሻ ክሰዓር ማለት ሓደጋ ስለ ዝኾነ ንዓለም መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ብከምዚ ዝርዶቲ ብዛዕባ ናይ ህላወ ደቂ ሰባት ዝግደስ ሰብ ብዛዕባ ፖለቲካን ገለን ዘይኮነ እቶም ኤውሮጳውያን መራሕቲ ግን ብኸመይ እዮም ዝርእይዎ ቀሲና ንሪኦ ኢና Yeah, of course, that's all fiction, and it's not connected to reality at all. And in fact, it's a new level of fiction, and it's frankly very bizarre and puzzling to me. And we're going to go through exactly why that is and what he said, how it is not even connected to reality, and then we're going to show you what the reality actually again እቲ ናቱ ፕላናት ካብ ኩንነት ኣዝዩ ዝረሓቐ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓቂ ድማ is. And to unfold this today, we have back in the show today Colonel Doug Macgregor, CEO of Our Country, Our Choice, highly decorated combat veteran, and just great analyst on these kinds of situations. First of all, Doug, just welcome back to the show. Sure. Hi, Dan. Wow. Listen, this is really strange to me, I got to say. And that's saying something because we've talked so many times about how Zelensky is just kind of on in another planet and how many of the things that he says are just kind of crazy. But this one just reaches a new level because of the context with which these comments are made. One of the first ones he's talking about, as Gary shown on that headline there, is he's pointing to the growing apparent role of North Korea in the war. እንታይ እዩ ትሕቶ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ኩናት ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ክልቲኦም እዚኣቶም ኩናት ኣብ ተግባር እውን ዝፈልጡ ሰባት እዮም ናይ ወታደራውያን ማዕርግ ዝነበሮም ሰባት እዮም ብፍላይ ኮነሬል እዩ እቲ ዶግላስ መግሬጎር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘለንስኪ ካብ መጀመሪኡ ፅሉል ምዃኑ እዮም ዝነግርዎ ነይሮም ብፍጹም ናይ ወታደራዊ መረዳእታ ዘይብሉ ዓቕሙ ዘይፈልጥ ዓቕሙ ከገናዝብ ዘይክእል ከምታ ናይ ሓንቲ ዘረባ ኣሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓቕሞም ካይፈልጡን እዮም እዩ ዝብሎም ነቶም ኤሊት ናይ ትግራይ ነቶም ሕወሓት ማለት እዩ ዓቕሞም ኣይፈልጡን እዮም ኣብዚኣ ዓቕምኻ ኢኻ ነገራት ምግባር እዚኦም ከዓ ልክዕ ከምኦም ዓቕሞም ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ብፍላይ እቲ ዘለንስኪ ማለት እዩ እጅብ ዝትሪእዎ ዘለኹም ዎል ስትሪት ጆርናል እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ዝእመኑ ዝበሃሉ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝእመኑ ካብ ዘየለን እንዲ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ዩክሬን ኖርዝ ኮርያ ብዙሕ ትሕግዝ ከም ዘላ ኩናት ናይ ራሽያ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰወት ንዓኻ 35-40 ሃገራት ይሕግዛ ከለዋ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ራሽያ ተሓገዘት እዋን ናይ ብሓቂ ናይዚኦም ዘገርም እኮ ዳርጋ ሙሉእ ዓለምና ሓገዞ ከሎሲ ንራሽያ ስለምንታይ ሓጊዝኩማ እዩ ዝብል ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ራሽያ ሓያል ምዃና ጥራይ ዘብርሃልካ እዚ
not just in providing ammunition and artillery pieces or shells, which they've done a lot of, allegedly somewhere between 3 and 4 million. There's some missiles and who knows what other kind of support. A lot of this stuff is kind of secret, but there's been large numbers of it. Now, all of a sudden, there's some reports from the South Korean intelligence agencies that that North Korean troops are fighting along with Russia in some of the areas of the front already. Thousands more to be on the way. First of all, I just want to talk to you about that aspect of it. شو أبزي مجمريا بزعبة كونتات كزارب كله سمين كوريا نراشا بزح بوتات حجزا حمزة الله مهنياتو ناي راشا دقف نسمين كوريا كامت أنا على قدر سلزقني راشا دما أبتجزي شجرايم زحجز وازلو إيران سمين كوريا سلزي نزل بفولي بعد فقط ملصلو مخانا فلوتي مثلا تكوينات تو زبالل ولا تو كيبل خلو تكنولوجي كتبهم كم دخل دقف كتبهم دخل قطباوي ندادي دي كلمه بفلاي سمين كوريا بزح كتقبر الله تخل سلازلوا سمين كوريا دما ابزونا يزاربون يوم قال لك كفال زاربوا اليوم نفابريكاتات نتناي اصوار دي كلمه اب واحد زنبرم اي سمين كوريا بزح حزب سلازلوا ابتو بوتاتي شيفان كقبر لهم كم زغل ስለዚህ بزح عبركتو تقبر الله كم زلا اي زنقر زخايو فتحاده امانه سمين كوريا تحجز الله بحري لهم أبتو تدرنا الرشا مليسا كم تحيل زالا سلازي نقرك حاب ويم زفتنو اسمعي لها. How significant is this if the reports are true that North Korean troops are actually participating with Russia? I don't think it's very significant. And if there are any Korean troops on the ground, as it's been explained to me by my sources, they tend to be combat engineers who have played a role in the fortifications. And much of this has been done really to pacify Kim in North Korea. Kim has been falling all over himself to ingratiate himself with Putin and Russia. Remember, for all intents and purposes, Russia is his mentor, sponsor, lifeline, not China. People just don't understand what Northeast Asia is all about. The Chinese don't like the North Koreans. North Koreans do not like the Chinese, but the North Koreans recognize that Xi is the emperor, and you can't get sideways with the emperor. So that's why when the emperor told Xi told Kim to go to Hanoi and sign the denuclearization agreement with Trump, he went and was prepared to do that because that's what Xi told him to do. Now what we have is the longtime friend in Russia and Moscow has supplied them with food when they've needed it. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሓደ መረዳእታ ክህልወና ዘሎ ነቲ ሰሜን ኮርያ ጎረቤታ እንድያ ቻይና ምስ ቻይና ርክብ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ቻይና ንረ ሰሜን ኮርያ ግን ፅቡቅ ዝምድና የብሎምን ወላ እኳ ዝሓሸ ዝምድና እንተለዎም ምክንያቱ ቻይና ከምቲ ዝድለን ሰሜን ኮርያ ዝድግፍዎ ሃገር ኣይኮኑን ብፍላይ ካብ ኣሜሪካ ኣዝዮም ስለ ዝፈርሁ ቻይና ብቁጠባ ብዙሕ ክትሃስዮም ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዎም ዝምድና ኣዝዩ ብሕቡእ እዩ ነይሩ ራሻ ግን ኣብ ዝዋነ እዚ ምስ ኣሜሪካ ወዲኣ ስለ ዝኾነት ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሰሜን ኮርያ ካብ ቀደምታ ዝደልይዋ መሓዞም ራሻ እያ ነይራ ኮሚኒስትስ እውን ስለ ዝኾኑ ስለዚ ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ልዕሊ ናይ ቻይና ልዕሊ ካልእ እዮም ዝርእይዎ ዳትስ ዋይ ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ንምዕቃብ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ንሰሜን ኮርያ ብዙሕ በነፊት ይሰለዋ ኩሉ እቲ ትደልዮ ዝያዳ ትደልዮ ካብ ራሻ እያ ክትረኽቦ ትኽእል ነዳዲ ይኹን እኽሊ ድዩ መግቢ ድዩ ካልእ ኩሉ ፀጋታት ነቲ ንሳቶም ከፍርይዎ ዘይክእሉ ንሳቶም ከዝያዳ ከፍርዩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ሰብ ኣለዎም ኣፅዋር ብብዝሒ ከፍርዩ ይኽእሉ ካልእ ዘድልዮም ቴክኖሎጂ ከፍርይዎ ዝኽእሉ ነገራት ኩሎም ራሻ ክሕግዝዋ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ንክልቲኦም ኣዝዩ ክመላላ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ተደላዩ ዝኾነ ሽርክነት ከም ዝፈጥረሎም ዘሎ ዳትስ ዋይ ካብዚ ኩሉ ፑቲን ከይዱ ሰሜን ኮርያ ኣላያንስ ከም ናይ ኔቶ ዓይነት ኣላያንስ ዝፈጠረ ሰሜን ኮርያ ዝተንከፈ ንራሻ ዝተንከፈ ኢሉ ንራሻ ዝተንከፈ ድማ ንሰሜን ኮርያ ዳትስ ዋይ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝምድና ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ኣደይብዎ ዘሎ which has been pretty frequent, frankly, given all the famines and a lot of other raw materials that from time to time they've needed, and technology for all of their rocketry, missile technology is all from Russia. And, you know, North Korea is kind of a useful guard dog. If you want to distract America, if you want to remind the United States that you're capable of escalating conflict horizontally, in other words, not just in one theater, but in multiple theaters, you bring in the Korean dog and the dog barks. But, you know, beyond that, no, there's not much there. And I don't think there are any combat troops. And frankly, this is part of this mythology that the Russians need foreigners to come in and fight for them. They do not. They've been turning away recruits to the army. There are more people. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሰሜን ኮርያ ነቲ ፑቲን ስትራቴጂ ናይ ፑቲን ናይ ብሓቂ ሓጋዚ እውን እዩ ምክንያቱ ኣክንዳ ኣብ ኤሮፓ ጥራይ ዘይኮነስ ብካልን ኣሜሪካ ኤነርጂ ናታ ዲስትራክት ንክኸውን ብፍላይ ብወገን ኤስያ ምስ ደቡብ ኮርያ ድዩ ምስ ጃፓን ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ናይ ሰሜን ኮርያ ወላ እውን ውግእ እንተዘይጀመረ
እንታይ ይገብር ኣሎ ንኣሜሪካ ሞር ሪሶርስ ናቦ ከም ትሰድድ ምክንያቱ ነተን ሃገራትያተን ንኽትከላኸለሎም እውን ቃል ስለ ዝኣተወ ስለዚ ካብ ኤውሮጳ ወፂያ ናብ ኒዮብ ንኽትከይድ እውን ዓብይ ሽፍት ናይ ስትራቴጂ ንክትገብር ስለ ዝግድዳ ዘሎ ኣብ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብራ ዘሎ ከምኡ እውን እስራኤል ኣብቲ ቦታ ትገብሮ ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ኣተኩረናታ ኣብ ኩሉ ተመቃቂሉ ዘሎ ኤግዛክትሊ እዚ ድማ ንፑቲን ዘድልዮ ዘሎ ሙሉእ ኣሜሪካ ሓይሊ ናታን ኤውሮጳ ናታን ኣብ ዩክሬን ጌራ ጥራይ ክትዋግኦ ይደልን እዩ ዘሎ ቢካዝ ኣሜሪካ ሓፂን እያ ትሰድድ ዘላ ራሻ ግን መሬታን ቁጠባን እውን ይትንከፍ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ንኣሜሪካ እውን ዓቕማ ፋሕፋሕ ከም ዝብል ክገብራ ክኽእል ኣሎ ሰሜን ኮርያ ድማ ኣብዚ ኢኩዌዥን እዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት መፅኡ ክሕግዞ ብፍሉይ ዘገድሶ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ራሻ እኹል ህዝቢ ኣለዋ ነቲ ኩናት ክቐፅል ዝኽእል ብዙሓት ካብቲ ውትድርና ክዕስከሩ ዝደልዩ ምክንያቱ እቲ ውትድርና ካብቲ ተራ ሂወት ኣዝዩ ዝፍለ ደሞዝ ይገይረሉ ዘሎ ካብ ኖርማል ስራሕ ኣብ ራሻ ክትረኽቦ ትኽእል ኣብ ውትድርና እንተረኺብካ ክልተ ዕፅፍናቱ ዲ ገለ መለ ከም ትረክብ ስለዚ ብዙሕ እቲ ኣብ ገጠራትን ኣብ ንኣሽቱ ከተማታትን ዝነብር መንእሰይ ወታደር ክኸውን ይመርፅ እዩ ፅቡቅ ደሞዝ ስለ ዘሎ ልኩሉ ድማ ከምቲ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ዛረብኩም ኣይኮኑ ውትድርና ናይ ራሻ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓፂን ጥራዮም ዝዋግቦም ዘሎ ንዩክሬን ብሓፂን ጥራዮም ዝዋግቦም ዘሎ ኣርቲለሪ ዎር ኦፍ ኣትሪሽን እዩ ዝበሃል ብሓፂን እዩ ትውኪና ስለዚ ብዙሕ መዳፍዕ ብዙሕ ተኽሲ ሓፂን ከመን ኣለዎ ዝበዝሕ ራሻ እዩ ዘለዎ ድሓር ሮቴሽን ኣለዎ ሰራዊት ናይ ራሻ ብዙሕ ስለ ዘሎ ሓደ 6 ወርሒ ዓመት ምስ ገበሩ ብምሎም እቶም ሰራዊት ወፁ ካልኦት ይትክዎም ስለዚ እዚ ነቲ ናይ ራሻ ሰራዊት ከምቲ ናይ ዩክሬን ግዳይ ዘይገብሮ ዘሎ ዩክሬን ብጣዕሚ እያ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት ናቶም ብጣዕሚ ግዳይ ኮይኖም ዘሎ ዋሕዲ ናይ ሓፂን ኣለዎም ዋሕዲ ናይ ቀረባት ኣለዎም ክመፅእ ከሎ ደንጉ ዝመፅእ ከምቲ ዝድሊ ሓገዝ የብሎምን ኤር ሱፕሪዮሪቲ የብሎምን ክላየር ናቶም ኣይቋፀርዎን እዮም ዘለዉ ኤር ስፔስ ስለዚ ብኩሉ ግዳይ ገይርዎም ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ባላንስ ኣለዎ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ሚድያ ናይ ኣሜሪካን ከም ዘርእይዎ ዘለዉ ዩክሬን ንራሻ ትሕግዛ ከም ዘላ ገይሮም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ናብ ዩክሬን ቀይሮሞ ዘለዉ ቅድሚ ወርሒ ድማ ናይ ኢራን እዩ ነይሩ ኢራን ባሊስቲክ ሰድዳላ ኢራን እገዳ ከወርዱ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ስጉምቲ ምክንያት ክኾነሎም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ሰሜን ኮርያ ቀይሮም ኣለዉ ኣይ ቲንክ ገለ እገዳ ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ሰሜን ኮርያ ትብል ኣላ ስለዚ ራሻ በይና ስዕራትና ንኸይበሃል እዩ ዘረባ እዚ በይና ንኩሉ ኮሌክቲቭ ዌስት ስዕራቶ ክብሉ ይደልዩ እዮም ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ሓደ ዝበላ ነይሩ ናይ ሰርቢያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እዩ very dangerous time. Most of the West wish to defeat Russia. Not that support or help Ukraine. No. Defeat Russia. They don't want a peace. They want defeat of the Russia. And is that possible to military defeat the nuclear superpower? Just it. You can like it that or... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሰርቢያ እዩ እንታይ ይብሎም ኣሎ እዚ ኩናት ንሪኦ ዘለና ንዩክሬን ንምሕጋዝ ኣይኮነን ኢሉ very simply ንራሻ ንምስዓር እዩ ፑቲን ክሰዓር ኣለዎ ራሻ ክትሰዓር ኣለዋ እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን ንዩክሬን ክትሕግዛ ክትረድኣ ኣይኮነን ዘሎ ስትራቴጂ ከመይ ጌርካ ንራሻ ትስዕራ እዩ ንራሻ ኸ ክስዕራ ትኽእል ዲኻ ይብላ ኣሎ ሚሊታሪ ሱፐር ፓወር ኒውክለር ሱፐር ፓወር ክስዕሮ ክትኽእል ዲኻ ስዒርካዮ ኸ That is not possible. There is lack of common sense. That's pure hatred. Hatred that must destroy you. You cannot do that, And biggest price to pay by Ukrainians. Angela Merkel said, Minsk agreement. Who cares? We just buy time. Personally, I'm not 100% sure that European Union really wants Serbia. That European Union really want Orthodox, free Serbia. I'm not sure in that. One of the reasons why I'm so excited about BRICS is that no one asked of Serbia nothing. No one said you must change your election law, for instance, or said you must legalize the homosexual marriages. It's so easy to be part of values of freedom. سمعلهم زي تزربا European Union سربيا نوح عمتات كعاتو داليوم جن كل جزء كم زجبر نابلو كترارفوم يمسنيها እጅና ብሪክስ ከኣቱ ይደልዩ ስለ ዘሎ እቲ ፍልልይ ድማ ንጹር እዩ ንሕና ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኢና ግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳ ኣይነፍቅድን ኢና ስለዚ ወላ ብኤውሮጳ ሕብረት ምስቲ ናቶም ኣካይዳ ክኸይድ ስለዘይክል ከፍቅዱላ ኣይክእሉን እዮም ይብሉ ኣሎ በንጻሩ ናብ ብሪክስ ኮይኑ ብሪክስ ብጣዕሚ ንዓና ዝሰማምዓና ኢሉ ሓደ ብሪክስ ሃይማኖትካ ቀይር ፖለቲካዊ ኣካይዳ ቀይር ነዚ ግበር ነዚ ወስኽ ዝብለካ ሓይሊ የለን ኢሉ ሃገራት ኩለን ናፃ እየን ድሌተን ክገብራ ይኽእላ ኣብታ ዘራኸበካ ነጥቢ ጥራይኻ ትዘራርብ ይብላ ኣሎ exactly ሉላውያን ሃገራት ክገብርኦ ዝኽእላ ማሕበር ከምዚ እዩ
كل ده مننتك قيرك تاريخك كدمسس ناتو حدش جلوباليستا تحساسبك كتول فتنا يكون كانت دل انت دا ناتك تاريخن كبرتاتن عقيبو مساخه شركነት كجبر زلي خدل بس واي اكزاكتلي هاجرات بزحات نت بريكس بلوكس بحر كم عبي الترناتيف يري وزلو بس واي سربيا حنت كاباتهم يا سربيا كاب اوروبا نا بريكس كتمزل هاجر تركيا كم تدل كم زلايز نجر زلو كابيسيا بزحات عبيت هاجرات تي بريكس كسفاح حيكون انجلندي بهذا زلو لكن again incredible حيالة هاجرات يمصوهم سلازلو نو كبلي يخلو دا يكونون I don't know we have to see وين نو كبلهم كله دحر كندز غزيه كبلهم يمسخوا لي زبلانه معناته تبلوك عب كم زلو خايفلتيو عبيت نايت بلوك እቲ ሓይሊ ናይ ቻይናን ራሽያን ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኖም ክሳብ ዝሓዙ እቲ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ብሎክ ክገብሮ ዝኽእል ምስ ጎረባብቲ ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ካውንተር ባላንስ ክትገብሮ ዕድል ክባካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘለናዮ መድረክ ናይ ብሓቂ ፍልይ ዝበለ እዩ ንመለስ ኣብታ ርስና ግን If Ukraine's partners support his victory plan, the war would be over no later than last year, or would have been over no later than last year. So what's he calling for now? Yeah, President Zelensky today has unveiled his victory plan. What he calls his victory plan to Ukraine's parliament is the same plan that he presented to President Biden when he was visiting the US last month. And the core of it is about strengthening Ukraine enough to force Russia to the negotiating table and to negotiate a just peace. And at the core of that. So እቲ ፖዚሽን ናቱ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ብዙሕ እዩ ትዛረባ ብኩሎም ንዕዮም ትዛረቡ ዘለዉ but at the end of the day there's nothing that comes out of it because ዘረባ እዩ እዚ ንዩክሬን ከተሕይልዋ ኣለኩም ዩክሬን ሓይላ ንራሽያ ምስ ሃረመት እያ ራሽያ በቃ ሕጅስ ፈሪህና ኣለና ነዘተ ሰላም ምስ ዩክሬን ዝበልዎ ክንገብር ኢና ከነብሎም ክንክል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ 2 ዓመት ተዋጊእካ ከምኡ ከተብሎም ተዘይኪልካ ሕጂ ድሕሪ 2 ዓመትን ናብ 3 ዓመት ምስ ቀረብካ ካበይ ዝመፅእ ሓይሊ ፍሉይ ሂቦም እዮም ንፑቲን ዘተ ሰላም ክገብር ኣለኒ ከም ዝብል ክትገብሮ it's impossible delusion ይብልዎ ነዚ ከምዚ ሁተታ እዮም ዝብልዎ እዚ ኣብዛ ሓንትናተ ፖለቲከኛውን ዛዕቦ ተዛሪባ ነራ Zelensky would like to see this invitation that could come up at the NATO Council level, at the level of ambassadors, and then later on, depending who is in the White House next year, could either be advanced or, it could never mature. But I think this is a signal to Putin, first of all, that Ukraine's future is and will be in NATO because of the way Ukraine already fights the war. Ukraine So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ካብቲ ናይ ዩክሬን ኮሚኒቲ እያ እንታይ ትብል ዘላ ፖለቲካል ኤሊት እያ ትሕቶ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ እያ ኣካል ናይ ኤውሮፓ ክትከውን ኣለዋ ብፍላይ ናብ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትዕደም ክትክል ኣለዋ ዕድመ ክስደደላ ክኽእል ኣለዋ ኔቶ ድማ ብንፁር ኣብታ ኣኼባ ናቱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበረሉ መበል 75 ዓመት ዝፅምብለሉ ዝነበሩ ክትዋ ኣይደልዩን እዮም ሲምፕል ኣዝ ዛት ዩክሬን ኣብ ኔቶ ክትዋ ኣይደልን እዮም ስለምንታይ ናብ ኔቶ እንተይትዮማ ሓደ እዚ ኩናት እዚ ኣክቲቭ ኩናት ስለ ዘሎ እቲ ኣርቲክል 5 እንታይ ዝብል ንሓንቲ ተሃሪምካ ንኩለን ኢኻ ኩናት ትዕድመን እዩ ዝብል ስለዚ ዩክሬን ኣብ ኩናት እያ ዘላ ስለዚ ኣብ ኩናት ክኣቱ ማለት እዩ ንሳቶም ብመንገዲ ዩክሬን ፕሮክሲ ወር ክገብሩ በርቃታዊ ኩናት ምስ ራሽያ ክዋግኡ ድልውነትን is using NATO capabilities. Ukraine is learning interoperability, and Ukraine in the way cannot defend itself against Russia without a collective security architecture. President Zelensky has unveiled Ukraine's victory plan to his nation's parliament. He says it's achievable, but will of course need the support of international partners. We can talk now to Orysia Lutsevich, who's head of the Ukrainian Forum at Chatham House. A very good afternoon from us. Would you be able to talk us briefly through the key points of the plan? Good to be with you. Yes, it's finally that Zelensky is talking about this plan to his own MPs and to Ukrainian people because he has been presenting it extensively in Washington to President Biden, but also here in London to Starmer. So what he really says, he started by saying that Russia is not interested in searching of a peaceful solution, that President Putin is not showing any signs that he's changing, and he's deaf to those who are proposing him, a peaceful settlement. And So እንታይ ትሕቶ again ተመሳሳሊ ዘረባ እዩ ናብ ኩሎም ናዞረ ምስ ኩሎም ተራኺቢ ምስ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ይኹን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ለውጢ ከም ዘየለ ብፍላይ ኣሜሪካ ቦገን ፖዚሽን ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽና ክትቀይር ከም ዘይትደልን ናብዚ ዝክኸዶ ዝደልዩ ዘሎ ክድግፍዎ ከም ዘይደልዩን clearly ይነግርዎ ኣለዉ and everybody is saying the same message to him negotiate ግበር ኮፍ በል ኣብ ጣውላ እኳ እንተደይበልዎ indirectly ሓገዛቶም የውሕዱ ኣለዉ
ክግበር ዝኽእል ኣስተዋፅኦታት ከኣልይዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ at the end of the day ንሱ በይኑ ዝህውቱ ዘሎ እምበር እቲ ዘለዎ ደገፍ ናብ ሓደ እዩ ዝኽእል Is Europe getting tired of Zelensky? We know Ukraine's demand for long-range weapons has, in a way, fallen on deaf ears in NATO countries, and now it looks like some of Ukraine's closest allies are withdrawing support one by one. According to reports, Germany is halting supply of heavy combat vehicles and equipment to war-battered Ukraine. You heard that right. One of Ukraine's largest weapon supplier, Germany, will no longer send heavy equipment to Kiev. German tabloid news... سنتين نري ዘለና بحفشا ولا ونتم بقربا زلعل አበርክቶ ኣብቲ ኩናት ዝገብሩ ዝነበሩ ሃገራት ቀስ በቀስ ሓደ ሰልችዎም እዩ ወር ፋቲግ ዝበሃል ኣሎ ወቱ ኩናት ከትክመካ ከሎ ክስልችወካ ከሎ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ቁጠቦም እውን ደረት ኣለዎ ጀርመን ቁጠባ ናይቲ ሃገር ይመውት ኣሎ ስለዚ ናብ ዩክሬን ክሰድዎ ዝኽእሉ ኣፅዋራት ከውሕድዎ ምዃኖም ንባዕሎም እውን እቲ ዲፈንስ ናቶም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክሃንፁ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ኮንትሮል ክገብሮ ምዃኖም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዩክሬን ምድጋፍ ፖለቲካዊ ነፍሲ ቅትለት ተቐይሩ ዘሎ ስለዚ ፖለቲካዊ ነፍሲ ቅትለት ክሳብ ዝኾነ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ንነዊሕ ክቐፅል ዝኽእል የለን ነፍሲ ወከፍ ንዘለንስኪ ንዩክሬን ዝድግፍ ዝነበረ ፖለቲከኛ መምርጫ ምስ መፀ ቀይሕ ካርዲ ዝወስድ ዘሎ ስለዚ ንዑ እናደገፍካ ኣብ ፖለቲካዊ ካሪየር ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ መፃኢኻ ኣስተኻኺልካ ክትከይድ ማለት ኣይሕሰብኒ so at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ እቲ ሪያሊቲ ቼክ እንታይ ዘርእዮም ዘሎ ናብ ዝኸድካዮ ከም ዘይሰልጥ ዩክሬን ብኩሉ መንገዲ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ይመፁ ከም ዘለዉ ካብዚ ቀፂሎም ናበይ ክኸዱ ኾዱ we don't know but at the end of the day ንዩክሬን እታ ዝበለፀት መፍትሒ ናቶም ክትከውን ዘለዋ ኣብ ጉዳዮም ባዕሎም ምስ ራሻ ኮፍ ኢሎም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፍጠር ኣሎ ራሻ ኸኑ ከምኡ ዕድል ክትህብ ድያ ካልእ ኣርስቲ እዩ እስኪ ብፍላይ እቲ ናይ ናብ ኔቶ ክኣትው ድዮም ኣይኣትውን እዮም ዝብል ዘሎ ኣርጊመንት ክንቅፅሎ ኢና Bill has reported this, citing government documents, and it looks like there is doubt within the German Ministry of Defense about whether Ukraine will be able to launch a significant offensive against Russia and reclaim its territory soon. And as a result, after delivering a great distance away from Ukraine, the further strengthening of his forces, the permission to use Western missiles deeper inside Russia, that permission has yet to materialise. But he also tried to frame things as an investment opportunity in terms of allowing Western allies to help protect Ukraine's natural resources and economic opportunities, as he put it. And then he even put in a vision for Ukraine after the war, where he looked for Ukrainian troops to be stationed in other European countries to share their own expertise from the so ዘለንስኪ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንዩክሬን ምሕጋዝ ንኤውሮጳ ብዙሕ መክሰብ ከም ዘለዋ ንኣብነት ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ምብራቃዊ ክፋል ራሻ ተቆፃፂራቱ ዘላ ብዙሕ ማዕድናት ዘሎ ቦታ እዩ ስለዚ ንራሻ ደፊና እንተውፂናያ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ንኤውሮጳ ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብምቕፃል ሰራዊት ናይ ዩክሬን ነዚ ኩናት ተዓዊትሉ ዓብይ ተመክሮ ዓብይ ክእለት ሸር ክገብር ከም ዝኽእል ብትኽክል ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ዓለምና እዩ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሰራዊት ንዩክሬን ከሰልጥኑ ኣይክእሉን እዮም ለባማ እንተኮይኖም ጀነራል እዚ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ክንደይ ግዜ ዝበሎ እዩ ከምኡውን ስካት ሪተር ከም ዝበለፁ ዓለምቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ናይ ዩክሬን ወታደራት እዮም ሪል ባትል ኤክስፒሪየንስ ኣለዎም ብርቱዕ ዝኾነ ብሩታል ኩናት ከመይ ጌርካ ፋይት ትገብሮ ዝፈልጡ ከመይ ጌርካ ትምክቶ ዝፈልጡ ንሳቶም እዮም ኣሜሪካ ይኮኑ ዝፈልጡ ራሻ ድማ ቁጥሪ ሓደ ማለት እዩ ቢግስት ፓወር ኢዝ ራሻ ናይ ራሻ ወታደራዊ ታዕሊም እቲ ዝበለፀ እዩ ክኸውን ድሕሪ ሕጂ ቢካዝ ዳርጋ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዮም ዝዋግኡ ዘሎ ብሙሉእ ኮሌክቲቭ ዌስት ተኣኪቡ መንገዲ ዩክሬን መፂዎም ኣሎ ዩክሬን ሓያል ተቓላሲ ብዙሕ ሰራዊትን ዝነበረ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋርን ቴክኖሎጂን ናይ ካልኦት ሳተላይት ይኹን ኩሉ ነገር ብስለያን ብገለ ዝሕገዝ ሰራዊት ሒዞም እዮም መፂኦም እዚ ራሻ is going to be one of the most powerful እዚ ኣብዚ መንጎ እዚ ነዚ ኩነታት ዩክሬን ተጠቂማ ሓግዙና ፅባሕ ንጎ ተገምጢልና ክንሕግዘኩም ኢና እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ግን ዝያዳ ሶም እንታይ ደሊለው ዩክሬን ዝደልይዎ ዘለዎ እዚ እዩ depend on Western partners being willing to back Ukraine and to work with Ukraine to actually compel Putin to settle and to change circumstances, as he several times emphasized. We need to change circumstances of this war. And that means actually, number one, it's security for Ukraine. He says it includes the invitation for NATO membership, not membership itself yet, but an invitation to become a member. It includes provision of defense assistance. So, yeah.
ني يوكرين حجزوا كتحجز على حجز يوكرين قصلوا يتزربانا تنير بحصر زبالة مور حجزونا حجز بحجزو دما ججفت أسوار هبونا حيالات كنكون جبرونا دحريو بوتين فريونا بطاولة مسمزة إسحاتكم بزح كنت كسبوا تخليهم يدبل دلوا زي there is no plan أبزي مالت I think نزل بلان ناتو تقتلوا إذا التنك جبر لزق الحيل كلي كلني بمسرة أمريكا ريجكت جراتات بلان جن نزقنا كاينا كلوا يدليون جل نجارات هيبومه. Russia, we know, is gaining territory in Ukraine's east. We know that Ukraine is struggling to hold on to the summertime gains it made in Russia. You can say many things about what Ukraine is doing against Russia right now, but you cannot say that Ukraine is winning this war right now, can you? So, زين دوتشفيل لون راشا بكل عودة جنبارات تسعر على راشا يوكرين نزت تقبر على كتبل تخلي خاجن يوكرين تسعر على بزو كينات عن راشا كتبل كي يكال ديو نابلي إذا حتى زلوا ماشي this is a reality يوكرين تسعر على يوكرين حيالي عند راشا تدمس على زبلز نور ميديا ثاتيهم تقمت لهم الرياليتي مسحرمهم أفتحكي تبع تمتيهم زلوا. Good afternoon, Brent. Well, it is unfortunate for Ukraine right now, especially since the Kursk incursion, which has led to even more losses on the Ukrainian side and to the acceleration of operational tempo on the Russian side in the Donbass. And what we're seeing now is that Russia has taken Toretsk, has taken Vuhledar, and is probably going to take Pokrovsk, which is a strategic city for the Ukrainian forces. And now Ukraine, not just with a shortage of ammunition and military equipment, but the problem is a shortage of manpower and capable manpower being able to operate Western weapon systems to fight on the battlefield. So انتهت بالدلة أبزوان زي يوكرين دعم حماغ يزلا بكينات أقد استكتماتات لوز جيرا كمزلا راشا أقد استكتماتات تقصاصيرا خمزلا تا استراتيجيكاويت العولة قد سنزلوا كتما بوكروفسك تبهال دما قريبا ما خمزلو سلازي سراويتنا يوكرين كومبليتلي تدرعيمو كمزلو أبتي أقد بوتات بفلايتي بوكروفسك زبهال توشي دمو لوجيستيكال هاب ناب كالوت جنبارات زغيت نخدبتكو ولا ونداي لوجيستيكاو قربات نخد قربلون كبيت كونسل زغون تزعبي الدفاعات ناتهم كابولتشن 14 بشرحوا تري دفاعات ناتهم يفرسالو قالوا دفاعك قبرتو خوينا من وشت يوكرين كماتو كندوز عاد ما كان بحدش كهنا زلو سازي يوكرين ابتي عوده جنبار اتي ناب راشا زخدوا نابتي كورسك ريجن زخدوا تزعبي جيجا كم زخونه جزء من زلو تشعو عود تباهيلا تاكي عمله ميم ابزوان زغن تزعبي جيجا استراتيجيكاوي جيجا كم استفسمه زغا كلهم تمكيلاتات نزوم بناس ازري وزنبرو اي بحق نفس قتلت كم زفصمه زلنسكي نزي متتتابنا براشا اي بحق حدقا كم زفصم زلو نراشا دما ابتك مجنبار تجبر زلو زبلت عدل كم زخفتلا مغنياتو أكند واحد سراويت ناتومن واحد أسوار ناتومن نتزحيا لسراويت ناتومن نبراشا كم زاد سلز قبرو حقافة يروبلهم كابوك ساب حجي تطو مبالكي أي تطو كبلاي كالون راشا يمزول زلو لذي يوكرين تستور ناتا كاب جيجا ناب جيجا كابوت كاتي زلو ناي بحق زحزن تمن سي أو زحلق زلو فرحنت طيب عاد بلشونا يزلو مليونيرات يمزيهم أبسخود أبدلي وهجر بيلا كنوبريوم تقام زبالي بلومن زحزن مسكينة دخامن سيو مبزحت زي توجن دخاتات نديزدلي هفتامات كرم وسيوم يوم فقد دبيات تنقل ملان يمزلو يمزلو تم دخاتات يوم همسك الداي زخون. No, Ukraine is definitely not winning in military terms. It is losing. You know, for the past 2 years, we've spoken many times, and your analysis has always been very, very careful, and you've been reserved in your opinions. Let me ask you for your opinion now on this victory plan that was presented by Zelensky. Well, it is an interesting plan. If you put yourself into Zelensky's shoes, he has to present something. But the problem is Ukraine doesn't have a strategy. Neither does NATO, for that matter, when it comes to Ukraine. What is the end game? And without having a strategy, you can have a big wish list. But if you cannot align your political end state with your capabilities and resources, and part of those capabilities and resources are coming from the West, in the Ukrainian case, then you don't have a strategy. And so you have a list of these things like long-range strikes or lifting all restrictions. بحفشة ريتو غيت بني غنير كبزع بعض زلو كنتات مزاينا يوكرين تايك خون خل زبل يوكرين استراتيجية بلانت بلا نتسريقة فورس استراتيجي انتايك زلنسكي سي امر عنو انتايك قبريز تنزلو انتلو خوين دما رياليستيك استراتيجي كون of course ني زلنسكي ني فيكتور بلان قال بلان قرب خلالت هاجر كتعنو خلاسي قال حج انتاي يخط بيو زلنسكي قال حد قتات جيروسي
كوننا زلوا بلان قرب يخاطبه اوكي اذا خدا خيد له نتسرفه كما يقر كتطحني كبل زغبا كما يقرنا نبوتين ابطاولا خنا مصون غل قطباوي موتيفيشن تاك تبوت قولوا غدا خنا على خنا دينا تاك بحال كبل نيرو ግን زمصو زلو قدم مس حيلو كينات كجمر كله غيرو زيت عوته لومي ابا غاسعر زلو كم بحدش فلو ياصور ولا تنا ينوي حصوار تهيبمون زخونه لو تكمت كم زي كلهم نغيرهم اذا دينا بداي بلان يبلون استراتيجيه يبلون بلان زي يبلون استراتيجيه زي يبلون ما راح انت خاطقبرو تعاليو يا اكزاكتلي السبزي قدمي كله نيرو نتم حيالات وتدرين حلفتنا يتهاجر او ريدي بعلو قالوا نعوز مسلو قبر جميل وزبلو او قدما وتدراوي جنرالات يمكن مرحوز زلو زي تزعبي حزب زفوت زنبر جنرال قدمي عامه عبيلو زو كنا زك خص لا يكلني تنقصلو تخينا 500 فرق مليون سراويت امصا ليلو انت زي اللي سب مقتال ترايو ولا حنت لو تكنا مصا يكونان يلو توم زبل اوريدو ما خبصتان جنرال زولوشن يزبال again اتكونات كمريو زلنا ملا مدي يقينو مع حزبي مع منسي هالي كله هاجر بادي ما سلطات ابزغنا مصا ينغلنا هذا دين رداي مرج انا توب نايت مرحنا سلازغنا حماق مرحنات نديموكراسي نغلنيلو هاجرك ساب كندي كم زعنو نرلنا كابز تمهارتا منسي كساب زي فيديو زراخا كابز تمهار معناتو كاب دغ زمت من حزبخا من نفسخان كال وصاتنيا كحليل كاي تفتن نفسخا نسخا تفلطلا نسدراخا سخا تفلطلا حماق مرحلك حماق مرحنت لك even انت لك بعالخا قسيلك تقير لك كاب دغ زمت نعخا زتقما يكون زغبرلك على نفسه نتزل حقاف مزميزو نحوارو كاب تشجركا كم زي توصي زغبركا زياد ما يتانا كل زي مخربكم زلي لايك كبروا سبورت كبروا نزي channel دغفوا ابالات نزي channel كونوا دغفناتكم تعمي قداسي نابلكو ايلو مارستا بزخن ودينا اموترو مزيا قداسي لبا از مخرزين توم قطباو هيوتكم كتقيرون تدليو مجمريا نغنزبن قطبان كرجو نكلالنا مخنياتو ابزي ردانا ابزي نفلطو كنعوت سلا زي نخل كالاي كم توم عوتات ناي قطبان ناي غنزبن كم اتون فليتنا كم تنسوم انفست غبرو زلو ابت سيكتور سوم انفست غبرو زلو كنغبرالنا سالساي عوتات ناي قطبا تطوا يبلونيم يا اخلنا يبلونيم نحنا دما كم اتوم قسيلنا اب حدش سيكتوراتن ابت ناي قدم سيكتوراتن انفست نا غبرنا كنكيدالنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتات يكون بتكبار كورسات لنا اب كل مداينا هيوت فليكم سقمتن غتوز دما كحجزوكم يو تتقاملوا قبلكم يدلي ثانك يو فيري ماتش